Nyabeta. Koroko onari. Sainonge. Aliare ngane gatwara. Aliare. Uchmante, Uchirogoro. Ngochirogoro. Ono. Bonari wate bokoro. Nakimone narate. Tosomete ne ku high school. Kuru high school. Bombi atinde tinswana ni mangana ino. Ngose. Ike gawa no minto. Orio ruige ganere mama. Abona. Nabare igo. Muororo igo bunanchi. Sawa nabona. Wena wapoete na alimaki. Wena bare igo kwa maremera kabisa iga. Alafu nagote mnenje ngoro kungesi nyanchama. Niba ukurange. Minto tere batatu. Ninjo mukogoti. Alafu ngobwatira temu. Alafu ratema nyako kwa temu siku minto narori Mombasa. Narori Mombasa. Twagachirite nyomberi. Alafu nachagore gari. Nachandomere chipesa nenche ngendo. Alafu nagorete pake pikipiki hatigete para. Akoro mukeira ro muniga. Ari smart. Tocho twakwana nere. Ibombi. Tayo. Kusi no jojo mori onye go cha mpigi. Ni na bongo cha wocha. Tayo. Ayo bonno mpumbi ya. Nche. Sawa. Again, don't look at it. Why never casting on Chamamu? Mupeiga kill more babes. Now, was it? Congaine ready as on chumba. Rinde? Anya very. I can make sure on your veil. I know Conya Vera. Murangelinga. Mubekere nanesu. Onari. Na. Njetinaro gukona. Ayongo kimi nyanja. Ono igwete ngukwanira ki. Gose kwani iga evono iga. Ene na chinjo. Sabali ngia. Oike buyo bakwana. Sawa. Naki. Bia. Okay. Ndiande. Naki sabali achire gocha gocha. Bia na ringi. Ngacho igoro atawikanko lire. Na maana ino twakwanite. Aiga no ngatiare ngande nga urasire. Lakini metana tena nyora maumu. Na kumigo sena asiri. Kwanyora mama piga. Ne roli ndisko gai. Twakwande ne grabna asokire uchi kukorange ne nanyo. Ke. Nabega ni rigo. Kero gwachire gwanyorira omuibori. Narie ko babuya yabo wazimete bono nyano gukugamba gweto kurabe wazi ngoko ba gento kendege kongu. Sinjo bono ntamu maite. Metna bonda akage na hasira. Na expect na inkonya. Bali monga niga na no sire. Wana mutoro gusira. Na kibono gusira mugaso igorgo. Yani bono igo sire kinse chiga no rigere nyone gire. Lakini ubiya naiki. Amagene nara ligwajira nara. Tayo. Lakini issue nena tukwani na ina kinakuri nje kambaka. Kwanyorire nande firu fiya gusanga mo nanje. Ena tuko. Diga nitene ne biya igantagerere. Sawa. Engia gosende. Kona abwa pin kumanyana keoti konyira. Toko ngeresera nende nyatagera nanje ngamwe. Na kiwara kiagana mpaka naacha. Mtu ndina inge school nabona alikuwa kirisi ni hotel kingatea. Ganche nkole. Ono ni tiaro nikiweza kulengera lakini tukatunga tena. Ndio no yari last time watch them. Umete ndio mwaka ntibia na mumuro leo ni. Jena tigari tena problems. Kangumani ndio mama tamaiti. Kunonche kunanga ambitia kanka sia ntavi. Ndio chiro senta ndio na mangana ayo bancha. No. Umuru minogo kani tinga. So ndrena mangane obwanchani osnaye kwa na chiteki neki.
umete oimu mbro minto ndege ntago ntikambu atinero kungakanire school fees kego ntenero gonkorera bona butimbu ati option ekanye ndine choice yayo kibonero kwamwerete akamwe iguru liabo ng'aya kuratigana magana y'obwanja no ni gumete mama mani mangana takoma ninyo titwenge high school nchino namngane yogosoka soka ya no mwete tari ngoro mama le very strict akomota irende mbia gwakwanira namang'ana gwakwanire ngoigwe kanari nanje mwanya abantu nayaigure lakini bono gitindo kisaba bwerega bunene iragere ngo ubugati tinda understand actually tinda understand tumuna na community bono nga ngobwanje nande butokerega iga nyuma yesaba ali yonsi pitwachire unato umete decision itari nchena na imo gitunkanya ngachaka ngatebo ntiganye chengo teiga iga useninki no ni como muro mitome tata mama ini story ngawe ya chakire mama tarama na engo astinito ninyo iteno emuga kamui warantine por mna sagi mo kwa ntene njambi ni peto mbi yali na mwana yi lakini nandi option ya Yesu ena bane ndebwa tigunga mintara gerete ingumanyeka Nkio kare kwegambi tebanga mbiange kerebi nkio kwegambeli na nimbwate stress tebanga bo ndefiti plan ina ero kiri kisingo nyakolengere ndo chenga te planning nando kwa chenchire birangere erengeri ngona naki abantu bali nane koteba nchikoligi baranyorekana rendi mbago chikoteba ninche nabatomete runai tingo chikoba in danger bona nachire kolengererie plan ngobekera nyancha mesumu aku after na mumekiri busani nere na atebiringa naki irachikomanyika na mintaragerete bado naanda will be in danger nae bono gochikobwati bona sinyirungingo ka nipata idea ndionse kama with an idea lakini tebi kende kionse kakikera nchio bango bani lakini gento na ngogote inche utigane na nyanchama bagenderera no njomba nyasaye naroro nakubangira uyu ugu nache ebintu ebyo bangete mbiko wakika bi bona ngukuburie gento kirankonye nyorane na njomba nayo ngonte nyasaye bona ngayarwera bono gaki onchomba tabwati feeling yago nonya bona tatuana niki na bongo force soe ngakibono akerwa force love naboko nyara umuntu chakire kubwanje ekiongeeko ba tugo force feeling yo muntu onchomba tago kwa kinto konte yani yo konte ibone ngendo ntaka girete pigo se nonte Nyaleta